John Maryland manager. Donde va no John Maryland John ko stanjini ko donde va be bawga yawande yeso جاهزون؟ وين يفرق؟ نعم Untuk mikro mak dia mana? سيفي سارة Ya, di mikro man kena. Ariku mekuro miyano kono jaga o majjinan dirai. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باو يتقبل الله سبحانه وتعالى handude yettede jarne mante tronemo yo juulu e nelaaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o nelaaɗo meɗen sabu yurmede yo juulu e sahabaɓe ɓen fof o juula e kala jokkuɓe diina kaɓe jokkunoka yo Allah jokki en kan dina tabitina en hoore makka yettita en kadi nder makka allahumma amin. ɓaawa ɗum hara eɗen fuɗɗade nde deftere ɗo wiyeten arraidu fi ilmi lfaraid mo o karama ko jottide cheikh mouhammad al eid al khatrawi nde walli fi nde ɗo deftere en andi ko ndo takhassusu ko fi faraid ɗum woni mawarith fi ndondiji ɗin fi no jawdi mayɗo sendirte e gayni matnu rahbiya nden noon ko yuɓɓande nden noon kadi ko yuɓɓira
ko fii anndugol honno jawdi mayɗo senndirte kono oɗo no o gerdi noon no weli faamirde ɓuri no rahbi no yuɓɓiri no si tawi jonon tigi jannginde ɗo haa o faamiɗo buy rahbi on so janngoy tun o annday ɓay gimɗi ɗin haɗa e piiji sappaɗi no nder toon ko jeyaaka e mo kadi no ukkita nder toon fii no gimol ngol peese ɗen no ɗe nanodiri o faamoye kisan si tawi en jokkiri no wallifiiɗo on ɗo windiri no janngugol tugaale ɗen haa gayna jannga pratique mo o waɗi on misalji ɗi waɗa kadi eltanɗe ko o waɗi toon kon exercice ji ɗi si ko noon janngirɗen nde en faama e madda o en faama e matiére o few kono noon matiére o no haton jini faamugol no haton jini e hittingol tawa himmen on tigi no e muɗum himo jogii e maapaare e faale moƴƴi fii faamugol matiére o okka mo kadi tan o ekkitoo waawi kanko tun o jooɗoo miijo o ina jooni si goɗɗo maayi acci on o e o e o e o ko honno ɓe senndirta ndi jawdi o ndaara ɗon o inna oɗo simo ɗon hara e oɗa ronata waawi oɗo simo ɗon o sottina e oɗo o naɓa mo ɗa donc haray ko ni ɓe ronirta jawdi ni oɗo henndu to ha sabakari o ha sabakari o ha sabakari so waawoy ɗum o taƴana hoore makko montan o ina jooni farlen ko ɗum ɗo may ɗo on acci imo acci o e o e o e o mo ɓe ko jeli heɓata e ɗi o moƴƴinna hoore ma konti waawa e faamude himo wakkili moƴƴi o adday règle on haa o gayna o adda misal muɗum o waɗa hal haa o gayna o adda noon exercice jo inna waɗu halluɗi masalaji araɗi ɗo goɗɗo maayi acci ɗum o e o e o e o waɗu hallu ɗum waɗa hallu kadi ɗum ɗo goɗɗo maayi acci o e o e o e o fiya ekkito ya elto si ɗum waɗi inchallah si a jokkiri noon a faama e moƴƴi waɗa nde ɗo ni ka jamiatul imar ko nde ɗo mi woni e jannginde ɓe toon jamiatul imar no waɗi woɓɓe toon ɓe hewta on niveau few kono ɓay si on tino concentré no wakkili moƴƴi no himmi ɓay on tino faala hendade diplôme o mo anndi so yawtaade ɗo diplôme wara ala bon ɗum noon fof puusa on tigi o wakkilo ɓayno enen ɗona diplôme haray noon ko ɗum haray welsindaade no woodi seeɗa kono si tawi noon en janngiide ɗo wonande wonɓe wadde mo taaba ɓe ngara ɓe winda ɓe waɗa exercice ji ɗi so on ti gayni en jonna mo kaydi jonna mo ijasa wonde deftere ɗo nde ɗo o waawinde certificat hi nde ɗo o janngiinde ka darsu men ɗo o waawi haray mo newnana kan kadi janngingol ɓe janngaande ɓen fodde ko omo anndi kon emo addi ɗo en ala janngude mo gaddimaaji ɗin fuɗɗoren ndaare ka sengo 12 sengo 12 ɗamo ngon atharum waradat fi lhathi ala taallumi lfaraidi on tini on fof ɓay mi sikki ɗo ɓay taba on ko gooto si innama tun page 12 fof ɗo ɓe luutondira atharu waradat fi lhathi ala taallumi lfaraid batteji jolɗi fi rerɗingol janngugol ngal gandal ɗi farillaji ɗo andugol geɓe heɓotoɗe ɗen e jawdi mayɓe e ko homɓe yeɗotoɗe batteji ari o addiɗi ɗo fi kala ɗi fof majjina sellude
wonno gasa siɗi piitondiri haray yoni molon o wi al atharu allati waradat bi hada sadad kathiratun minha o wi batteji arɗi e ngosengo ɗo e ko faanda ɗo kon sadad ko fokkitana ɗo kon o wi batteji ɗi no ɗuuɗi no e majji ara nun ɗum ma rawahu ibnu majata an abdillahi ibnu amr ibn al-as radiyallahu anhuma ibnu maja no firli itte abdullah ibnu amr ibn al-as anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam qal wo inne wo ɓay hadis o nasellude wo nelaɗo no maaki al ilmu thalathatu gandal ko piiji tati wama siwa dhalika ko wona ɗin ɗum piiji tati fadlun haray ko naafe koko ɓurti yani koko ɓeyditi ko bonus sinama fadlu nawigol ɗo ko ɓura yani koko lutti haray yani ko wiyete principal gandal ko piiji tati gande luttuɗe ɗe naata e ɗin ɗon piiji tati haray ɗum ɗon ko ɓeyditor ɗum honɗe wonɗen tati principe ji ayatu muhkamatun ko janngol annda ñaawore aya ñeñaaɗo mana ayatu muhkamatun ko ayeje ɗe tawata ɗe montaka fes anndugol tafsir ayeje alqur'ana ɗe tawata na montaɗe ɗen wona jiɓi liɓiije ɗen gandal ko ɗon taw fuɗɗi anndugol tafsir alqur'an ɗon goo ɗin ɗum wa sunnatu qa'imatu e anndugol sunna dariiɗo mana sunna dariiɗo ko sunna selluɗo mo montaka hana ɗo gollitireede anndugol hadisaji nelaɗo sallllahu alih wa sallam ko selli kon e majji e ko sella kon e majji ko selli kon annda ñaawooje ɗen nde wonno ko ɗum ɗon woni ɓunndu ɗimmuru ndu e ɓulli ko sariyaji ɗin andirte ɗon ka l'islam ɓunndu aranno ɗum ko alqur'an ɓunndu ɗimmuru ndu ko sunna woni gande ɗiɗi gandal tammal ngal o wi wa faridatun adilatun e anndugol farilla nunɗuɗo mana anndugol geɓe jawdi mayɗo ko honno sendirte geɓal be ko hombo kadi yeɗotongal mana ko anndugol alqur'an annda sunna annda ndondiji ɗin o wi ko ɗeɗo woni gande tigi tigije ɗen ko luttoy ko koko ɓeyditi no gaso e ɓaawa mum kono hadise on hadise o na selluɗo fi kala wono imam alhakimu naysaburi kanko himo addimo ka mustadrak makko hadise aji ɗi adta ka mustadrak makko ɗin e kanko no o famiri noon ko ɗi fof hiɗi selli ɓay ko joni ko hadisaji ɗi imam al-bukhari imam muslim ɗiɓe addali ka defte maɓɓe e hoore ɗin ɗon hadisaji condition ji maɓɓe kamɓe ɗo noon ma condition ji kan imam muslim no timmi e majji kono ɓe addali o heɓɓitino oyno ha oɗo hadis condition ji fi jaɓugol hadis ɗi imam al-bukhari e imam muslim wallini ɗin hiɗi timmi e oɗo hadis donc ɓe duwano wattude oɗo hadis ka defte maɓɓe ɗi sellude o addi ɗo ma o tawa oyno se imam al-bukhari ɓuri sattude condition ji no woodi condition ji ɗi imam al-bukhari wallini imam muslim kanko mo wi o addi gaani ɗon wayno noon hay si hewtoyaale ha wattu ko ɗum wasi o inna wonde sahih ala charte muslimi o inna oɗo hadis no selli no nanodiri e charte ji imam muslimu ɗin himo addi oɗo hadis himo addi mo nder toon holli wonde kanko himo jaɓimo goɗɗi goo o adday ɗi o addana ɓe nganto ko honɗum hayɓe adda ɗi ka defte maɓɓe ɗi sellude o inna ko haɗi ɓe adda ɗum ko oɗo no yeddodira fi muɗum o inna kono noon fii kaari yuwimo e filliɓe ɓen o inna kono ɓe en fof no jaɓi wonde ko hoolaɗo donc ko oɗa yuwi kon ɗum konta tenatake compte kono kamɓe jaka ɓe tenno ɗum compte sifa wana noon sifa noon no andira noon ka ilmu alhadith
حديث دمو وي روى الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه بيرفوه بفلي بيت عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وند الله صلى الله عليه وسلم ماكي تعلموا الفرائض أندين جنجي غندال في دين دوندي فريلاج كندوندي وعلموها الناس جنجي نون يمبه بنكدي onon jange ɗum ando andi non ɗum yimɓe ɓen kadi fa inni no min imru'un komi neɗɗo maqbudun tameteɗo ani komi mayayɗo komi neɗɗo mayayɗo ñande goo aroyayi tawa mi ala ɗo si on jangali ko honno jawdi mayɗo sendirte ko honɓe an jeyɗi farillaji ɗo haray ko honno wattu wa inna al ilma sa yuqbadu o wi gandal ngal kadi tamoyte nangete jattitoyte wa tadharu lfitanu si gandal ngal jattitama nangama fitnaji ɗin noon yaltita feeña hatta yahtalifa al ithnani fi lfarida ha yimɓe ɗiɗo yeddodiroya farilla mo allah toɗɗino ani feccere ko hombo hendoto ko o e o e o e o oɗo ko si condition ji ɗum ɗo e ɗum ɗo timmi yahoya tawa ɓay gandal ɗuuɗa yimɓe yedda albintu kam tahud oɗo wiya ko nis o na nis ko rubo an kadi ko rubo konto janguɗa ɗum ɓay gandal ngal muti majjere nden yaltiti o wi ɓe yeddodira fala yajidani man yafsilu baynahuma tawa ɓe heɓoyta mono sendidira ɓe holla ko homɓe maɓɓe jogii goonga e nokkeeli goo si jawdi mayɗo wallinama innama joni yo sende awa ko ɓeeɗo o acci dartodirta ɗon de aɓeinta ene ko onon ko honno wowirɗon enna menen ɗo sifa ɗum ko fewno ko wanno ka kaari en ko ɓiɓɓe ɓen ƴettuno sendi ɓene joni awa ko ni watto haray ɓiɓɓe rewɓe jonne ɓen kolci ɗiɗi nayi haray cuuɗi ɗin e cuntuuji ɗin e gese ɗen ɗum noon wiɓɓe worɓe ƴettu to ala na ko mahawre ganda kono ɓay ala ko lande sina ɓen ko ko ɓeeɗo ɗo onon woni almami ɓen onon woni ka liggi ɗo onon woni ka ɗum ɗo ɗum ɗo haray ko onno oto yeƴito tawa gando ala on tigi o waɗa fattuwa kisa walla no faalira no o faamirno fii toon no sertire o wi ɗon ɗo e ɗum hewtu jawdi mayɗo walline tawa andaka ko honno ɗum sendirte jange ɗum si ɗum jangaka are e jiɓugol gerde haronke en ha minen ɗo min anda awa ko nayi ka kaari e o minen min anda ɗum oɗo hadis kadi kanko mukhriji on ga o wi ضعيف هو حديث لؤي في كلا الحاكم النيسابوري انه يلتزمه ابن عبد البر في جامع بيان علمه ويلتزمه وعلى كل نطينا مسلم لومبري باتوري كانكم ادرم الا ديغا كنا نون يادي تامون وروي كذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال في اللي رام كريوانا ووندنا الأدوماكي من علم فريضة مؤندي أو من علم فريضة مجنجني فريلا تقطع له كندوندي andini yimɓe ɓen wonde ƴettoɓe feccere jawdi ko ɓeeɗo ƴettoɓe tataɓal jawdi ko ɓeeɗo naya ɓangal ko ɓeeɗo jeegaɓal ko ɓeeɗo jertaɓal ko jeego ko ɓeeɗo wo kaman ataga ashra rigabin haray himo wayi warinɗin ɗo daaɗe sappo warinɗin ɗo yette sowɓe sappo inna mi riɗini on fi allah no jeeya e moƴƴereji moolanaɓe heɓotoɗi ka baraji heɓoto bus l'islam no rerɗini ɗum
no wakkili yimɓe yo ɓe waɗu rinɗingol daande tawgol neɗɗo jeeyaɗo goɗɗo no jeeyimo tawa kono oɗo jeeyaɗo ko neɗɗo moƴƴo ko julɗo o wakkilimo tinni kono ñaawore jiyaagu yani e hoore makko on tigi arayno he o miɗo faala hettude o e juuɗe ma yeeyama kujilu oynoma ko 50 millions ɗoytu seeɗa a waddu 45 ihi jonna waɗa gaɗa ene he yo o woni dimona ɗanni no moƴƴi allah rinɗinay e on tigi kanko rinɗinɗo on kala teral ngal oɗa rinɗinaɗo mari rinɗinamo kanko e yiite ha tere makko ɗen fof gasa kanko rinɗinɗo on embere tere rinɗinaɗo on ɓayɓe fota tere siko gorko haray gorko rinɗinɗo on sina hara oya teral no mankiri ɗum ko oya mari ko fof yano mari womo jangini farilla no wawi waso rinɗini daaɗe 10 waman qata'a mirathan mo taƴi ndondi taƴugol ndondin ko ƴettugol ko goɗɗo hanno ronde jaɓa ɗum fes naɓa jonna goɗɗo gomo hanano imma sago angal andugol ma tembete tun toñugol wano andirɗen noon woɓɓe no daro e ndondi ɓe gera ko ɓe faala ɓeyduma heyi minen ko jawdi koto amen ni tawa noon koto maɓɓe ne jogui ɓiɗɗo gorko si ɓiɗɗo gorko no woodi haɗa nena goto baba goto ronata kono ɓe waɗ ɗon doole tan so pay koko fanɗu koye maɓe daɗo debbo ɓe yaltana ɓeyni he ɓay a jaɓaɗi jombiteɗa ɗo a addano ɗo hay hunde feƴu ɓera ɗomo ɓeyni o ronata mo waɗi ɗum ɗo laaɗo maki qata allahu miratahu min aljanna allah taƴay ndondi makko ni kankadi ka aljanna ko heɓani ko ka aljanna geɓal makko ngal ɓay o ɗali oɗa geɓal makko ngal allah ɗalamo geɓal makko ngal kanko kadi hadith on mukharriji on o wi ga o wi o yi'ani hadith on e ngol konngol ɗo ngol konngol no sifori ɗo ni no addi ɗo lafdu on o yi'ani ngol konngol no windori toon ni kono himo yi o wi walakin akhrajahu sa'id ibn mansur an sulaiman ibnu musa al ashdaq marfu'an ko woni toon ko man qata'a mirathan faradahu llahu qata'a allahu mirathahu min aljanna ɗum ɗo no toon wa akhrajahu aydan ibn abi shayba min hada lafd toon man abtala mirathan faradahu llahu fi kitabi abtala mirathahu min aljanna kono wi wa sulaiman al ashdaq min sigari tabiina fa huwa mursalun sahih ɗum ɗo ɗiɗo batteji ari fi ɓural janngugol e fi andugol ndondi jawdi maɗe kono sendirte ari joni ilmu alfaraid ngal gandal andugol fi gandal faraid farillaji ɗin taban so tawjiri en wiiɗi hadisaji ɗa fof ɗi sella fi nelaɗo rerɗingol janngugol fi ndondi kono janngugol fi ndondi no naati e janngugol sharia on janngugol gandal diina nelaɗo no rerɗini en janngu diina kan maki man salaka tariqan yaltamisa fihi ilma sahra lahu bihi tariqan lil janna e goɗɗi go no naati nder ɗo amma taarif ɗo o wi taarifuhu andingol en ko hon woni faraid an no wi e mawarith no wi e faraid o wi huwa fiqhu almawarith wa ma yadummu ilayhi min hisabiha ko wiyete ilmu lfaraid o wi ko fiqhu almawarith ko faamugol andugol ƴoƴana fi ndondiji ɗin e ko watti e fi ndondiji ɗin kontoreji andugol yani masalan annisabul arba andugol tawafuq takhaluf tadakhul tabayun e andugol ta'silul mas'ala e tasihul mas'ala hato ngi andugol calcul ji be on ti wawa calcul seeɗa ko fandi o ko fandi ɗum ɗon fof no naatori e gandal fi ndondiji ɗin mawdi'uhu
toɓɓere noon fii ndi ndondi ma ngal gandal ɗo ko honɗum ngal gandal ɗo ɗaɓɓitata ko honto ngal woni o wi attarikat koka jawle accaɗe mana ko jawdi ndi mayɗo acciri ɓaawo wahiya torasul mayiti ɗum nde ko jawdi ko mayɗo on acciri ɓaawo ay ma yatrukuhu li warasatihi min malin mawrusin koko neɗɗo mayɗo accirta ɓaawo accana ronoɓe ɗum ɓen ndo e jawdi gasateni ronede ko ɗon ngal gandal ɗo ko ɗum ɗum tun kangal ko ɗon tungal woni ko ɗum ngawon ɗaɓɓutude nde deftere ɗo ha kadi hattoy nde wolanta en fii ngeygu wona fii dewle wona fii julde wona fii salligi wona fii korka wona fii hajju ko wolantan ɗo o ko maayi acci o maayi o acci oɗo no heɓay geɓal wona ɗum ɗo oɗo heɓata oɗo rattoɗo ko ɗum ɗo ko fii ndondi tun ko ɗo woni yiltodirde samaratuhu dinɗe mum ɗe mo jangi ngal gandal ɗo ko nafoore honɗum o heɓata o wi dinɗe mum ɗen ko isalu lhuquqi ila dawiha min alwarasati ko yoti hewtingol haqqeji ɗin ka joom majji immode ronoɓe ɓen so jangi ngal gandal ɗo ko ɗo andeten oɗo no hani heɓugol e ndi jawdi mayɗo on ɗo wo ha sabakari ɗum ɗon wiyen awa an geɓal ma ngal ko ɗum ɗo nani ƴettu en hewtini haqqe on jommum ko nafoore hokmu dirasatihi ñaawore noon janngol ngal gandal ɗo fardu kifayatin ko farilla yonondirteɗo ida qama bihi lbadu saqata an il akharin si woɓɓe goo daranike ɗum ɗo jangi faami ko honno jawdi mayɗo sendirte haray luttuɓe jangali ɓen goɗɗum jokkaɓe aray hiɓe yaafa kono si en fof hay goto jangali gasanoɓe janngol ɓe fof paɗe ɓe jogii bakkal ko waɗi aroyay haqqeji ɗi yeebo sendire faale e mbeleɗe e doole ɓe hannoɓe hendade ɓe ronka hendade ɓe hanano hendade kuto naɓa fes haray boni alhogogol mutaalligatu bitarika haqqeji yowitiiɗi e jawdi accaandi si neɗɗo maayi ɓurdu ka o maayi ɗo wiyama o timmi hannde kadi jeyal jawdi makko ndin iwi e junngo makko mayɗo jeyata hara yehi jooni e juuɗe goo kono no woodi haqqeji kadi haanaaɗi ittaneede e ndin jawdi haqqeji iwoji e nder ndin jawdi ɗon ɗin haqqeji ɗon o woni wolde ɗo fii muɗum hiya hamsatu huquqin ala tartibi taali ɗille ko haqqeji joyi wano ardodirgol arowol ngol ɗo ni mana ko ni ɗi jogiri priorité no o lintitati ɗo ni ko ɗum ɗo ko atti wiide goo kon ko ɗum taw ittete heeda ɗon ko wi ɗiɗi ko heeda ɗon ko wi tati ko heeda ɗon ko wi nayi ko ɗum woni tartibe honno woni ɗum aranon ɗum ko honɗum hana ittede e jawdi mayɗo mu'anu attajhis ko nafaqaji heɓulgol mo ngol ko fereji préparation makko o kanko mayɓe on tan tajhis jahaza ko moƴƴingol ko heɓulgol ko préparugol ɓeyna tajhisu al arus préparugol jombajjo o tajhisul mayit préparugol mayɗo o tajhisu al jeysh préparugol bataillon guerre on ɗon ɗiɗo préparation ji no serti préparugol bataillon guerre ɗe andi ko ɗaɓɓugol arme ko ɓe yoɓoto kon e ñameteji ko ɓe yoɓoto ko e médecin ɓe ko ɓe naɓorta kon e coñci maɓɓe ɗi e ko ɓe ñamata kon e ko ɓe yarata kon e sifan ɗum jombajo kandi préparation makko ko cuɗaari e coñci e ɗum ɗo e koccuka e makigol mo ɗumanno fure on kadi préparugol mo ko wonno o wi ka kafani wono kasange on mo ojunata haffari e joddi asay ɗo gaburu on si tawi naafi allah o asiri wa gassali e looto won so tawi naafi allah o lootiri
wa hammari e rondoto ɗon si tawi ko yimɓe watta maquette rondo masi ko auto déplacete si tawi heɓaki fi Allah wona wiye ko nande muɗum bimana wono sabunde ko lotirte kon ko urnirte kafura bahour oud e ko way tawon si ɗum ɗo heɓaki waɗɗo volontaire soodi ko heewi kon noon yimɓe wakkilotoɓe sooda ɓe nana ɗum wonde on tigi maayi siɓɓe maayi ɓeera ɗon ɓe sooda kisa tawi so heɓaki noon tawi ɗum ɗo koko soodete haray koko jawdi makko ittete fahiya ɗum ɗo ɗi fereji ɗo muqaddamatun ko ardinaɗi inda al-imam ahmad ka imam ahmad rahimahullah ala al-huquq al-muta'alliqati bi ayni tarikati e hoore haqqeji yowodirɗe e jaati jawdi accani ɗi ko ɗiɗo fuɗɗorte taw li anna satratahu wajibatun sabu surrugol mo ngol taw suumugol mo ngol kanko ɓanndu makko hara wirtaaki no waɗɗi fil hayati ka gurdam fa kadalika noon kadi bada al mawti ɓaawo o maayi kasange on ko ɗum ɗon surrirte ɓanndu makko noon ko ɗum suumirte awra makko ko ɗum suumirte nde wonno suumugol awra makko on surramo fewndu ko o wuri no waɗɗi ko noon kadi so maayi idan ko ɗum noon to atte ƴettede jawdi makko ni fa in lam yukhallif almayitu tarikatan si tawi no mayɗo on o acciraali ɓaawo jawdi aw talifat qabla tajhisihi maahi mo accino jawdi fewndu ko maayata kono hakkol ɗon e préparugol mo jawdi makko ɗin e préparugol mo kanko fure on jawdi ndin fof ndi perdu wiyen sumi ma wujja honno gerdete fa mo anu tajhis haray fereji préparation makko on takunu ala man talzamuhu nafaqatuhu haray ko e hoore on mo dépense makko o waɗɗi ɗum fi haali hayatihi alhaali gurdam makko fewno ko o wuuri si o marano ko o ñaama fes woni joni heegue wara e mo woni ko hombo farlino yo dépense mum haray on ɗon mo tawata fewnu ko o wuruno so o mara ko o ñaama fes ko onnon o fewtata haɗa no farli wiye ko be ñamminama ɗo si o maayi o accani hay fus ka fereji fi wattingol mo ngol iwa ko on ɗon fawete masalan siko baaba makko si tawi ɓiɗɗo woni o heɓani ko o ñaama few o wawata ɗaɓɓande hoore makko dépense makko ko mbo fawi ko ben makko idan si o maayi tawi o acca kadi hay fus fereji ko surrite kon ka itte ko ben makko wiyete addu ko ɓiɗɗo ma si ko ɓiɗɗo on kadi baaba mum woni ala hay fus ko ñaama dépense ben makko on ko hombo landete ko kanko ɓiɗɗo on ko noon si ben makko maayi acca hay fus ka fereji wattingol mo ngol ka itte ko kanko ɓiɗɗo on ko wana non noon ko ɓen ɗon haare ɗum ɗo imam ahmadu kañum o attori o wi taw ko fere fi surrugol mo ngol ko ɗum ɗon atti taw hay haqqi hay ñamale yowitiɗe e jaati jawdi accani ndi wa amma al a'immatu thalathatu amma almami ɓe tata luttuɓe abou hanifa e malik e shafii ɓeɗo fa yuqaddimuna alhuquq almutaalliqa bi ayni tarika ala mu'ani tajhis ɓen ɗon hiɓe hikkina yeeso taw hiɓe ardina e haqqeji yowitiɗi e jaati jawdi accani ndin fuɗɗore ɗum ɗon e hoore taw fereji adi fereji fi wattingol mo ngol o wi li annaha sabu ɗin haqqeji ɗon mutaalliqatum bil mali ɗi yowiti taw e jawdi ndin qabla sayruratihi tarikatan ado taw jawdi ndin wontoygol jawdi accani eyi joni noon ko addana en ko honɗum woni alhuquq almutaalliqa bi ayni tarika o wi alhuquq almutaalliqatu bi ayni tarika haqqeji yowitiɗi e jaati jawdi accani ɗin ka daynin bi rahnin wano ñamande wondude e tiginde wa ka arshi jinayatin wano joddi e barme mutaalliqatin tawa ko yowiti on barme yowitiɗo
bi ragabati l abdi al jani e daande jiyaaɗo barminɗo on iyo joni e misal mi yaɗo joni mi ñawlo amir ɗo ceerno addude mi ñawloɓe ɗo 10 millions ɓe inna docteur o nawa hutagol ɗon kono addanilen garanti joni adde ngal otowal mon ɗo ngal wona e junngo am haatuma adduɗon 10 millions yoɓoyɗomi 10 millions on wo on hetta e otowal mon ngal mi memata ngal mi doginta mi watta hunde kono haray ko ɗon miɗo reeni ɗon ɗon hara ɓerdande no waali no dagi a ƴettugol ñawlugol goɗɗo ƴetta garanti soit ko garanti objet ma garanti goɗɗo o ara wonnamo garanti ni hefdel huquq fi aynugol haqqeji ɗi woɓɓe hiɓe weli huwondirde haa ɓe ƴetta e jawdi e juuɗe ma si allah nabi ko oustage ko machallah ɗo e o ƴettude ñamande e juuɗe ma so ƴetti ñamande e juuɗe ma a wi'ay ko goɗɗo goni na o ɗo na o yamo mi annduno ni ko kala ka wonɗa non heɓaki taw on ono yon fiddi min ɗuma ma suuɗo ma ella ala joni ɓe inna mi addu anan otowal ngal ko 50 millions ngal yeyde prix maggal o masalan mi jonna ɓe joni hingal humi toon fi 10 millions joni noon mi maaya ani on andi kangal ani 40 millions ko tarika kono tarika on no haqqe no yowi e makko ɗum 10 millions maɓɓe on ɓennal ngal iwata ɗo dow hiɓe ñawɗinomi go 10 millions ngal otowal ɗo mi andi ɓe fatike yo allah yaafo ɓe kono noon ngal ɗo otowal ngal iwata ɗo sina tuma 10 millions an hetti teddungal moɗon ronoɓe ɓe almaɓe tatoɗo ɓe inni simi maayi tun taw ɗo e kasange soodoyeede ɗo e lootoɓe yoɓeede inne he acce ɗon taw terte ɗon taw fure e to ɗen hette ngal otowal par ce que ngal 40 millions toon ko jawdi accaandi bal ko jawdi am min nun joni ƴette e jawdi andin 10 millions jonne amiru ɗo otowal ngal hetto inna wala awa joni noon ndaaren noon ko homi surrirten ɓe ɓeeɗo almamiɓe tato ɓe inni ko ɗum ɗon fuɗɗorte taw premier ko yaltinte e mbuuɗi anndi ko nden yoɓugol nden ñamande ɓay ñamande nden no kali toon jawdi an artayndi wonta jawdi ronoɓe ɗum woni daynobirande arsu jinaya ko joni yettesoɓe no ɗo lan jogii yettesojo o yaha o barminoya ɗo honno Oustad Abdallahi ɗo Oustad Abdallahi Ba o barminamo ndaare barme on tawa o barme ɗo coggu makko on ka l'islam no wi ko 10 millions ko min hani yoɓude min jeyɗo jiyaɓe ɗo inna yoɓe lan coggu ko jiyaɗo mon o barmininmi ko min na fewndaka fewɗo nani piiji ɗi no jillodiri o inna o nangam o jogo o inna wa tanke on yoɓa allah 10 millions oɗon ɗo taw o jogomo joni noon taw si on yeeyama no gasa o heɓay 100 millions kono sabu 10 millions no jogiimo toon mi maaya noon hara mi yoɓaali taw on anndi kanko ko e jawdi ronteen ndin o jeeya kono ko honɗum jogiimo toon ko 10 millions ko ittata taw 10 millions e mbuuɗi anndin Alaji Abdoulaye ɗo jonne o hetteeno on tuma ko noon ndaare ko honno mi wattinirte ko ɗiɗo ɗiɗi wiyete haray alhugugul mutaalliga bi ayni tarika yani ko haqqeji yowdirɗe e jaati jawdi accandi ndin tigi tigi yoga e mayri no to no kaloy honno sagginini toon ko fii nden ñamade ma fii yoɓugol coggu on barde imam ahmad wi en ƴettata waɗen fere surroyenmo on tumat noon ndaare no hettiren ɗiɗa ɓeeɗa wi o en hettaɗi taw si waɗen fere surroyenmo tawi si feƴƴi ɗi ɗon haqqeji ɗiɗi
haqqe monoto tajhis haqqe alhuququl mutaalliqa bi ayni tarika ko haqqe hombo heedi ɗon ko adduyunul mutlaqa no woni adduyunul mursala adduyunul mutlaqa ko ñamaale ko on tigi ñawlino tawa tiginde ala e mum joni miɗo ñawli ɗo 10 millions ñawli amir kono mi acca to garante he fus mi maayi yoɓaka joni si woni fereji surrugol an ittama si miɗo jogino ñamaale yowdirɗe e tiginde ɗum ɗon hettama ko wattano enen ko hombo ɓe ñawlino kadi hara ɓe accano tigi ɓe ƴettano tiginde juuɗe ɓe jonnano tigi tiginde ɗum ɗon yoɓe ɗum woni allati lam tata'allaq bi ayni tarika ɗen ɗo ñamaale ɗe yowondiraɗe e jaati jawdi accandi wa innama ta'allaqat bidhimma ko woni ko ɗe yowti ko e daande mayɗo on wona e jawdi accandi ndi o wi kadayni bila rahni wono ñamaande nde alda e tiginde aw haqqin lillahi ta'ala ma haqqe allah towuɗo on e haqqe allah towuɗo on e wono hara miɗo foduno joni mi rinɗine jiyaɗo ma kaffara no fawinomi tawi mi ittali kaffara wono kaffara wondore la wonduno mi waɗali kaffara wondore nden masalan ñammingol miskimɓe 10 ma kaffara suuma e miɗo duwa ñamminde miskimɓe 60 ma kafartu zihar mi waɗano ɗum ɗon kadi ko haqqe allah ittata ɗon ma e wono hajju e umra mi hajjoyano mi waɗano umra kono miɗo wasino yo ɗum waɗe ma hayso mi wasiyaki mi acci jawdi ko yonata ɗum kadi no wiya yo itte ɗon ɗum fof ko haqqeji e yowitiɗi e daande mayɗo on wona e jawdi ndin dey yowiti kono koko daande makko وقد أجمع العلماء كرمكم بأن فتن من السلف والخلف أتيب يوتر بباوفو على أن الديون وند نمال دي مقدمة هي أردنا على الوصية هو الوصية كودين فوتور تيتا نمال دين فوتور تيسي وصية وولي فيم قالوا بإني أو ولا الأف أو في قوله تعالى ولا تنقوي من بعد وصية يوصى بها أو دين أو ko lil ibaha ko fi dagingol na litartib ma takhir mi joni atuni hada aw hada adana ɗum ɗo ma ɗum ɗo mana mi suɓide ko addana mi ɗo no yon kono ɗo nawigol awa ko wasiye on ɓa wasiye on ma ɗum ñamande ko goɗɗum yemo la ko kanji ɗiɗi noon kono ñamande no atti وأنه إن كان أحدهما أو كلاهما قدم على قسمة الميراث ستاوي goɗɗo e ɗiɗo no woodi wasiye ma ñamande si goɗɗo e majji no woodi on ɗon attinte taho sendugol jawdi ndi si ko ɗiɗi non kadi ɗi attinte taho ɗi fuɗɗorte si jawdi ndi sende fahiya kama fi qawlihim ɗum ɗo no wawi wona oɗo aw ngol konngol ɗo no wawi wona konngol maɓɓe ka ɓe wiyata jalis el hasana aw ibne sirin jalis el hasana aw ibne sirin jooɗodu e alhasanu basri ma ɗum mouhammad ibne sirin kono o faala wiide ɗo ɓay o aya ko firo o aya o faala e wiide min baadi wasiyatin yusa biha aw dayn on awɗon ko jogi sens jibuy kono sens wonno ɗo on ko wonde kono dagi ka attingol ɗum ɗama ɗum ɗa no dagi kono noon ko ɓuri hanude kon taw ko ñamal ɗen attete e ɗen fuɗɗorte fa in qila lima quddimatil wasiyatu fil aya ala dayn si tawi noon wiyama goɗɗo landike joni ene ko fi honɗum noon ko wasiye on attora wowlugol fiimu ta aya non ñamande wola fiimu min ba'di wasiyatin yusa biha aw dayn ko fi honɗum ono noon o wi ko dayno on jogii priorité ko ɗum attorte
te Allah subhanahu wa ta'ala ka wowlugol ɗo ko attori ko wasiye on hono jaaboɗe woyi ma annahu muqaddamu alayha fi shari'ati e hoore le wonde ñamande nden no ardina e hoore wasiye on ka sharia kono ko fii honɗum ka haala ɗo ka soggande ka aya ko wasiye on atta wowlede fi mum o wi i'timadan ala qada'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka tuuginorgol ñaawgol nelaɗo sa sallam ko nelaɗo ñaawi ko ujiba ɗum ɗo jaabama bi annahu lamma kanat alwasiyatu mushabbahatan lilmirath fi kawniha ma'khudatan min ghayri iwadin kana ikhrajuha mimma yashqu ala alwarathati bi khilafi ad-dayn wi ko fi honɗum wasiye on atta wowlede e hoore nde wona kanko jogii priorité wo ko tawde wasiye on no nandina e jawdirontedi e ndondi sabu honɗum sabu wongol wasiye on hendete harana e hoore coggu na mirsondirgol wona addu min kadi mi jonne ɓay noon ko noon ndondini e wasiye fayda ko gooto ndeɗa rona goɗɗo a jonnatamo goɗɗum fiya hendo jawdi ko wonɗama ronude kon ka ɗon ko ya hendo to ina alibarka yo Allah yaafoɓe ko noon kadi wasiye si goɗɗo wasiyanike ma awa joni simi maayi o ƴette ɗo 50 million jonnanomi oustade kaarijo ɗin ɗon yaltinte on 50 million ko jawdi makko jonneɗa e hoore an a addata hunde iwado ala lonto ala ko ɗum waɗi yani kana ihrajuha laati yaltingol on wasiye ɗon mimma yashuqu kono jaa e ko sattata ala warasata e hoore ronoɓe no sattani ɓe haray no metti fi ittugol an a hendata ko hay hunde bi khilafi dayni no serti e ñamade par ce que ñamade hiɓe andi hiɓe yoɓude kono hiɓe andi moɓe no yoɓande on hendino goɗɗum ko gañan gañan joni noon ka wasiye ɗo wona gañan gañan ko gañan sengo woto fa inna nufusahum haray tabiti wonde wonkiji maɓɓe kamɓe ronayɓe ɓen mutma'innatum no deeƴi ila adaihi e tottugol nde ñamande falidhalika ko sabu ɗum ɗo ɓuddimat wasiye on ardinama fi dhikri ka wowlugol ka jantagol ala dayni e hoore ñamande nden hassan ka rerɗingol ala wujubiha e waɗɗagol o wasiye wal musara'ati e yawnugol ila ihrajiha yaltingol e wasiye on kaddani wano ñamande fa aw on ɗo littaswiyati ko fi fotindirgol baynahuma hakkude majji fi wujubi ka waɗɗagol winno jooɗo janngo e juuɗe kaari ma kaari yani no fota joni ko ɗum o faala en wiide ɗo ko wonde no anda ñamande no jogii priorité ka yoɓugol e di wasiye o kono Allah subhanahu wa ta'ala atti wolde fi wasiye o no wayi ko hakkude bonus on e crédit on wonde société ji ɗi ɓe adduto taw ƴettude bonus ji ɗi yani si tawi bonus ɗi ko ni sakkitoy to hara tino holi e taw si ɓe ñamata ɗi taw si mi perdata ɗi ina andi crédit on kan ɗum ɗon a perdata puisque ɗum ɗon a andi ɓe suusa ñamude crédit ma sina ɗum on daroyto joni nokkugo donc joni noon ɓe ardina si ɓe attori ɓe waɗi taw ko joni ko crédit on wonɗa consommude taw hara ɓen ma no waali alhamdulillah mi andi ɗiɗo perdata ɓamin andi crédit on kan ɗum ɗon kan halala ɗin ɗo mi consommayɗi ko noon woni mana on attagol Allah subhanahu wa ta'ala atti jantade fi wasiye on si non si wowla ko woni ko feere ala kon par ce que yimɓe andi si tawi innama yo wasiye on yo siiñi ɓe siiñi wasiye on wona ñamande ɓe ronkata siiñude ko wonno waɗi wasiye on fayda wasiyana ɗon o ala ɗengal
parce que so aɗen ɓe maako no de hara ko jonna 50 millions ha he hara mi yiɗanan goɗɗum hannde kan nani ko kamɓe wona ko ono anndi ko wondi en to minen he min jaɓaade par ce que wona ɓaɓe ka justice ala kono wallahi awa kasi kono yancidiɓe allah kono si ko ñamade e hino ɗo ko ɓe signi ko ɓe ñawlinoma ko ɓe yoɓo no mi yoɓata awa mi porta plainte contre mo o faami ko ɗum no waɗi ɗa ko tawata fayda ƴantowo ala puisque wasiye fayda ƴantowo ala koko waɗira fi allah allah atti wowlugol fi ɗum ɗon taho noon si o wowloyi ko tawata ɗum ɗon fof no fottani ronoɓe fof no anndi nde ɓe yoɓa ñamade fatiɗo maɓɓe on haray itta ka jawdi makko yoɓanamo ñamade haray ɓerɗo maɓɓe ne no wawi ɗum probléme ala nanda e ko wasi no tuma ƴetta e ɗum ɗo jonno kaarijo ɗon haray ɓe yonde vraiment ɗum ɗo waña men tun ɗum ɗo no yaade e hoore men min ala hendade ko ɗum o faala wiide woko sabu ɗum attora wowlugol ɗum ɗon e wasiye on e hoore aya o wi haqqe nayaɓo on alwasiya wasiye on noon joni en andi mu'anu tajhis woni goo alhuququl mutaalliqa bi ayni tarika woni ɗiɗi adduyunu mursala ma mutlaga woni tati alwasiya haqqe nayaɓo wonni ɗum alwasiya bithuluthi fama duna li gayri warisi wasiye tataɓal jawdi ndin ma ganin mum tawa wasiyana ɗon naronowo ko on wasiye ɗon signete koye hara haala goɗɗo landatake si tawi ko wasiyi kon ko tataɓal ma hara hewta tataɓal ngal ɗo ronoɓɓen landatake fes yon jaɓima on jaɓa si tawi wasiyanaɗo on naronowo amma si wasiyanaɗo on ko ronowo ɗo beronoɓe luttuɓen ɓe lande ɓe wasiyani ɗo ɓiɗɗo maɓɓe kanko on no mari geɓal ko honno wiɗo won luttuɓe ɓe nomin wakkilaki wasiya signetake maɓe no baba en ɓe wara noon tum ɓayi oɗo ɓe yiɗunomo ha feƴƴiti ko ɓiɗɗo bata ko ɗuma yoni kono men muññike ma tawa ko wasi ko no ɓuri tataɓal so wasike feccere jawdi ndi innen joni ko 100 millions o marno o inna o ƴetta e feccere nde 50 millions joni noon min oustage kaari o andi tataɓal 100 millions ko 30 millions e goɗɗum 33 millions 333 francs ha ɗon ɗum ɓe landatake fuu ko obligatoire par ce que ko kanko jeeyi kanko mayɗo on jeeyi haqqe wasiyagol ɗum ɗon kono konko ɓeydi ɗon on telen 16 millions e goɗɗum ɗum ɗon ko ɓe landete joni noon ɓe wasi ɓuri tataɓal jawdi maɓɓe ndi ko ɓeydi e ho tataɓal ngal ko honno wiiɗo nge ɗum non men d'accord ɗum ɗon ittete signatake maɓe non ɓay hiɓe annduno ɗum kono ɓaɓe waɗi joni tatoɗen noon ɗo woni haqqe nayaɓo on haqqe jowaɓe on sakkitiɗo on al irsu ko dondini no maɓe na ko haqqul warata haqqe ronoɓe ɗum ɗo fof joni régilama ittama fof waɗama tasfiya laɓɓinama ha laaɓi joni ko ɗum ɗo lutti ɓer konko lutti ɗon noon joni ɗum ɗo ronoɓen no ɓeyna awa are noon joni mo andi e hino jawɗi inne joni ko 100 millions wonno en tawi frais surrugol ngol ƴetti 5 millions en ƴetti ɗin ɗo himo ñawli noon waɗi tiguinde 5 millions waɗi tiguinde toon goɗɗum en ƴetti 5 millions en yoɓoyi fiyon het tiguinde nden en hetti tiguinde nden woni 10 millions himo ñawlino goɗɗo 5 millions kono noon no nattiyinde ala on addi o holli kayri nden ƴetten kan 5 millions jonne ɗum woni 15 millions himo wasiyanno goɗɗo 10 millions bon en daari en tawi 10 millions on no hewtaade hay tataɓal jawdi makko ndi ƴetten on 10 millions jonnem joni woni 25 millions 25 millions ittama joni e 100 millions ɗi o marno ɗin lutti jelu 75 millions innen awa ronoɓɓe on ɗon haqqe ko haqqe ronoɓɓe joni awa are noon ɗi haqqeji ɗa nayyi ɗi fof ɗi régilama joni saafi ko lutti kon ko woni
espèce ko la lutti kon ko ɗum ɗo ko haqqe moɗon sendane ɓen o wi wa huwa almaqsudu bidhat fi hada alfann ko on haqqe luttuɗo ɗon ɓeeronoɓe ɓaawo ɗiɗa fof nayi ittama konko luttiɗon joni no honno ɓe sendirante ko ɗum ɗon woni o fannu ko jangueten ɗo ko fi ɗum ɗon tum konko luttiɗon joni ko honno sendiranten ɓe ko ɗum ɗon inchallahu aroyten e darsu ji meɗen arel ɗin inchallah so ndaari joni mo waɗi ɗo ka safa 20 imo waɗi ɗo as'ila mo landi en ɗo ma ilmu lfaraid honɗum gandal faraid علم يبحث في ماذا؟ في التركات. وما موضوعه؟ موضوعه في التركات، في مال الميت. ما ثمرته؟ إيصال الحقوق إلى ذويها وإلى أصحابها. ما حكم دراسته؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. ما الحقوق المتعلقة بالتركة؟ 5. مؤن التجهيز، الحقوق المتعلقة بعين التركة، الديون المطلقة، الوصية، حق الورثة أو الإرث أو حق الورثة. كوني نونغو جوكير عندي لو سون تيجي وايريني هذا إن شاء الله هذا يفوق وني كرم فوق فرائض. لأننا نقف هنا اليوم فاتح الكتاب درب دوحا إن شاء الله ترك الله يلا فامين gande den fof tentinigal gandal ɗo kadi faamu selluɗo moƴƴuɗo yawuɗo kadi o arsi kan kadi gollitirɗen ko wonne faamude kon fof jaɓanen gonɗen gollude kon wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin.